Hetna BELAP Cookie Channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Juni February ni sim som lakhat ni khuwa emi tam sa kon chele van noi Thusoh chum ki Lahkhom ho Manipur Chief Minister BELAP ni khom masani ni ha Governor Ajay Kumar bala henga haina lekha anapilut to kilhanin ahung longding February ni sim som ni le Delhi Khupi BJP High Command in Manipur Chief Minister Thading Alhan Ta'divin akisezin ahi hitiniding ahin BJP MLA Zo Sejong Delhi Adin Kohom Hevin Chele Kuki-Zo MLA Somhozong Zaudin akisezin hinla Kuki-Zo MLA ho Zawlodi hi ata ahi hilo keche naipon ahi het tekhachu zanhi February nisim somahi Manipur Assembly Session anakipanding kigong ahin hizongle khavei mas Chief Minister BELAP haina anay phana Assembly Session zong kivahai ahitan hichi opposition party hole political observer tamtain BJP 10 no confidence motion azolo du akihziwa aboldan wen akisezwen ahi het ding khatchu Assembly Session achila ngai le Congress 10 BJP MLA zanham khatto kithua Biren government chunga no confidence motion anapolu gunu ahi jani ni khojun BJP North East coordinator Sambi Padra Makaina in BJP MLA hon kau khom na poi mota khazong infar hopi ananei ovin hizongle tu chanin akihau na sunguwa itabang kithula na ase mu hamti mi pi henin ta do hipon tu somi hon lamkai kikhel ding chungchang ado anawa chun Sambi Padra in command ima bipun hi Thulut ki mudung zuin Manipur Security Advisor Kuldip Singh Injong Sambi Padra anakimu pin ahi alangkhana Rural Development and Panchayati Raj RD and PR Minister Jumnan Khemchan in Thusomi ho to akihona achun BJP High Command thulha na chu kichi piding ahin hizongle gamsunga chamle lungmon na omde hi geltu pi pen ahi signalize aktin hi Geldo Teikhachu Minister Khemchan hi Chief Minister BELAP Dailozia ki phil azaw MLA khat hin amahi BJP High Command in Chief Minister dia hin gundin aging mo ovin hi nikho masani masala azangchun Union Home Minister Anisha in Delhi hin kawin aga kemu pin hi Assembly Speaker TH Satya Bratasong abang CM podia ginmo la ata asam loi khanin akisezin hi Manipur Chief Minister kikhel zongle separate administration demand abang hi signalizetin jani ni khojun Chin-Kuki-Zo Council spokesperson Ginza Vualzong in anapongdo in hi Biren Chief Minister hi zongle separate administration kathumu abang hi signalizing ke ho mai he ho to kikhan u ahitan nungchi dingdan umlo ahitai ti santam ta kasel u ahitan political solution bawin aidam sa thaidu ahitai tin KZC spokesperson Ginza in anasezin hi het ding khachu Ginza Vualzong hi achi sa January ni simson sagi Delhi khupia MHA officer so anakimu pi Kuki-Zo Council full member delegation la achu anasaw ahin hicha achun KZC separate administration demand avela anasa phongkit hi Biren haina chungchanga no confidence motion agolal de akihzi amai mo adi huna haina lekha api hiding ahitin KZC spokesperson chun asezin hi Manipur President role ngai se azichu Chief Minister tha kilheng zongle agi khelding imucham to poitin jani ni khochin kotur spokesperson NG Lun Kipkian in anapongdo in hi hichi the Indian Express to akihaunawa anasaido hin amahin Chief Minister BELAP Chief Minister Palmunakon kilado hihan buinato kiseya imacha khialamdang de loading Chief Minister tha kilheng zongle mailhe tema ma hikit thoding ahin mailhe MLA dang hozong alungpunu ichom hi poitin anasezin hi NG Lun asaiben achun Biren la do ding hi Kuki-Zo ten akinge thupi penchu hi sampon hinla Biren hi asu khelna chunga themo chan angai ze tia Kuki-Zo group in apal munakon la do dia ngehna kine hi zone chele
Manipur buina lha somni lakhat wal achizo wa hin ake ve in ahile Chief Minister pa kyu hilova phaitama kon MLA dang ho se jong ichom hipoi ake ki chapen chu lungput hi ahi mai le somli in kilungto ta in kuki te chunga thir so hi adi poi ati hapove Kuki-Zo state capital akon dal do hitan tu hin ki khanthing setna amtan tu pena solution theisun chu Kuki-te ding a political administration achon be a sempi ding chu ahijing'e tinjong Committee on Tribal Unity spokesperson Puchun the Indian Express to Aheloute na wachun asaido in ahi tu a Manipur buina hi asunga kivatdana hi ahitan tu a buina hi Kuki le meite ka abo hitalovin meite ho in Achal state government institution ho le Kuki ho ki ka ahitan hichi ki vai hom nui za chu Kuki ho ki ki thenge nge loading ahitai Sunday ni a biren haina le kha pi lut to ki sai ado na wachun NG lut in hichu hi biren asu na chunga themo kitchen go hilovin center in amho party no confidence motion a agolal diule amai zomna diu sial na mai meza abol hidan asaisin ahi Manipur a president role akikoy gut nge le ki pomlo ding ahi tin jani chun Manipur Pradesh Congress Committee in anapong do in ahi hiti sang a mi pil hendo circle in mi pi ke vai hob achi zom pi ding ke de zetin zani ho chun MPCC president Megha Chandra in anasejin ahi Manipur Chief Minister hilson'in haina ane hi akilem sing in hizongle chamle lungmon amloi thaina ding a lam kai tha thendo loi angai dan MPCC president chun asaibe in ahi ni khoma sani nilha achun CM period in governor eke bahala henga haina lekha anapi lut hin governor in anasan pi in hizongle CM tha kilhan ka caretaker hina atu dinjong an hesa in ahi members som group na Manipur Assembly a Congress in MLA ane ahi Janhe February sim somni khochin United States le South Korean chapaiten South Korean pochemona military exercise mai pum kaphom na nei hlan e heta bang ki chu khom na hi masanga pana a hinei khom jinghlon gam kai sunga boina am jing tohlan a gamte ni spaitenin ki thu khat ta la ki tu ta galmona ki tho khom ding dan fel na ding a abol jing khat chu a hi hichi demilitarized zone koma ki chu na hi North Korea in ha ta aza da wanga ani chi ha sa u a hin North Korean lam kai lobo Kim Jong in agam sung bulu na dinga ki chu na anei uvin asezin chule US South Korea le Japan in ake ka u asu ha jing u dem na sang ta anezin ale thun a North Korean chapaite le agalman cha ho ha ta asu ha ding jong an sei e he thei khat chu North Korea hin hunam hi jong le South Korea to ki go phom te ding atup muwa amelma u kulpen US le South Korean chapaite sa na ding a nuclear galman cha ale apote misar ho sem na ha ta amachal pizing u hi US President Donald Trump in Russia Ukraine ke ka acham na amdo athaini ding a Russian President Vladimir Putin to ki hona anaisin asejin ahi hilla a ki hona lhan chanchin chu phon do ahipon ki hona achin Trump in alang to gela khe them to na neiza maban a hamse man na ho su bai hineding a kho sa dan an ha gut e akiti hichigal hi kham tang hi te ding akide je zong atin hi hilla Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in hitabang ki hona thu a chanchin ima Aheloute in asejin alang khana Russian Deputy Foreign Minister Sergei Rokov in ipilam pi hizong le chamna do na ding in President Putin in anapat do condition to kito hi te angai zin ahi eti hijhol ajin Ukraine in neto a panding atup na hai sanding chule ki boina mon phabat ma kon Russia te thanai na le vai hom na he pi hiting ti ho ahi US National Security Advisor Mike Waltz in Donald Trump le Putin ki hona hi ahet in asejin alang khana Russia ki hona table chunga kyo khom na pan ala na ding a sanction le tariff so chen phun khum thejin jong aseje US President Donald Trump in Gaza US in ala ding dan le real estate site ti chu gamlai se be khat ipilam hizong le gam to ki kai mat tha ti chu sum kolvei na munpi industrial munpi sum so the ho a dinga lenta aso sa ding dan ana phong do ki e Hamas ka gu bol ho ven do hina ding ule Palestine mi pi ten thi chim na ato lo na ding uwa Gaza strip kaya cheng mi pi te zo si chon do angai je zong ati hichilai mun hi demolition sai ahit atin amon hi
Rivera of the Middle East so do ding in a season chula apoy modung zui a Palestinian refugees ho US gama case by case basis a lutna phalpe hiding dan uzong apong do e chula gam heng Middle East kam honjong Gaza gam be ho a hitabanga chu asem do na ding pan ala ading vinzong anatim in a hila hichi apo do to gon hi lam chom hiti a Hamas la Arab gam ho akon dem na in Palestinian namite zalen le vanoi dan pi su cha vai pi na a hi ati uvin hi February ni simko ni Khochin Chhattisgarh Bijapur district hopsunga Indravati National Park muna security force hole galgu ball Naxalite hoki kapton a galgu ball ni may somlakhat pana in mi somtumna khat security force hole ana kapli uve hijachin security force lama kon injong sapaini anathin mi ni ma el machan na ana tohlan in hi security force hole ki kapton mun ha kon galmancha AK-57 insas le SLR rifles ho galman cha dang tampi zong ana chamdo ove ekti Thusoh hi galgu bol ho ha ta ama chan naw khan hin amuna ko Thusoh-in asaina achun hichlai mun vela hin galgu bol mi tampi am veti thugu Aheloute kilhan a district reserve guard special task force le Buster fighter agom a security force jagup le som nga wal in amun chu buluna nei u hi ati dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe